In close collaboration with MEP Gintaras Didžiokas, the Union for Europe of the Nations proudly presents Be Together. Festivalio Be Together idėja, klijai, tai buvo kultūra. Ну, конечно, что хотели в хорошо, мы на машине пожираем, а там он что робится. Susirenkam, suvienėm savo jėgas, mes iš tikrųjų esam labai didelė ir galinga jėga. Ant kiek arti yra ta geležinė siena, geležinė užtvara, kur yra truputį kitoks gyvenimas. Mes čia, jūsų laikas praeina. А что ж я знаю? Это ж не мое право. Лукашенко не пускает. Все-таки приехали, и мы хотели почувствовать воздух свободы, услышать хорошую музыку. Daug saule, gera muzika, gražiausios merginos pasaulyje. I think I have to go play. Sounds like it, so thank you. Enjoy the rest of the festival. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad.